Kia ora, ko te um, whitiata tēnei, hei, whakātua atu ki a koutou i tohu atu, pēhea te whakauru i te pureretā hou, ki runga i o koutou rorohiko, nei reira, whai mai rā. Ori koutou te whakauru ki runga i o koutou rorohiko, um, mo Microsoft Windows, kei te pai, Apple's, I don't know, I just don't know. Oh, well. Nō reira, haere ki Google, Canon, 58, oh, C. Canon C5850i driver. Okay, Canon C5850i driver. Haere ki reira, 58 support. Okay, ka taia tu koe ki canon.co.nz kei reira ngā drivers. Neira, ki te tai koe ki tēnei whārangi, it says 4700 kei te pai. Haere ki raro, and then kimi hia tēnei, Windows 64-bit generic plus UFR2 printer driver version 3.20. Kona te mea hi ana e koe. So, haere ki tērā whārangi, haere ki raro, I have read and agreed, download. Ka pai? Ka mahi tō download, ka tahi ka tīmata te whakauru ki runga i tō rorohiko. Okay, ka download koe tō tēnei mea, printer driver, just double click te tumanako ka self-extract ki tētahi atu folder. So ka extract ki tētahi atu folder, haere ki roto, haere ki setup, pai ki mea ka right click and run as administrator. Ka mahi tēnei setup, just yes, ngā mea katoa. Tai noa, so next, yes, next, yeah, next. And then, ka tai koe ki tēnei whārangi, tēnei wāhi, ka kuhu atu tēnei driver ki te network, ki te kimi i ngā printers katoa o Canon, kei runga i te network. And then ka tai mai koe i kone, just open up this. Okay, ka kite koe koutou i kone e toru ngā printers, tātou katoa, me hono ki printer, the print room, tēnei one. Hono ki te print room, kora te printer nui, kei roto i te print room nei, taia te kara, taia te staple, taia te booklet wera mea, double-sided wera mea. So me hono tātou katoa ki te big printer. Now, kei konei hoki te kei me te office. Kaua e hono atu ki te office, kaua e hono atu ki te kei, me he mea kāre koe i reira. Just te nui ngō tātou ko te print room anake, okay? Me he mea ka hono, neki atu i te kau tangata ki, o te kau mā whā tangata, ki te kei, ki te tari rānei, kararu. Okay, so kau e whakauru i te kei, kau e whakauru i te office. Just te print room anake. Okay, print room, next. Blah, 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 start. Okay, ka start koe, ka mahia. Ko mahi ki au, nō reira, kāre i mahi ki mai tēnei, tēnei whitiata. Engari, print room is pointing to 192.168.0200. Kona te mea hi ai. Okay, ka pai? Okay. Ka whakauru koe tērā ki runga i tō rorohiko, ka tahi ka whakarite ki te set it up. Okay. Okay, ko mutu te whakauru i te pūnaha ki runga. Haere ki tō start menu, type in printers and scanners. Okay. And then kimi hea te print room. Okay, print room. Printer properties. Printer properties. Okay. Tuatahi, printer properties. Advanced. Advanced. Printing defaults. Printing defaults. Default key black and white, please.
Ka whakamāramatia he hae a muri ake. A4, yep, kei te pai. Page layout, two-sided printing default, kei te pai e rā. Tia ki tō tātou taiao. Okay, ka mahi tērā. Go back to printer properties, okay, and then go back to printer properties. Haere ki device settings, kura te mea neke mea. Kei raro I honei, set user information, user management, department ID management. Ka te pai, settings. Settings, and then whakauru tō tātou pin number, 5060. Ki runga I te settings, okay, and then, okay. I te wāhiahi ana koe te tā I te karakara, me whakauru te 5060. And then ka pai, I te wā ka tā koe I te black and white, ka rere noa kei te pai. Koutou kei Apple tānei, ki mihi a tētahi IT technician, or maybe tētahi historian pia kia whakauru te pūnaha ki runga I tō koutou dinosaurs. Okay, ka pai, koe nā.